دوستان عزیز پیش ای ویدیو سر شدن شما در یک کانال توصیه میکنم کانال دسترخوان زیبا در اینجا ریسپت های آسونک سحرخرک در بگایی در بیتی در خلاصه دروی подписаться کنین تماشا کنه و ویدیوهای نو انتظار شوید ریسپت هایی که در دیگه کانال شما نمیبینه. این مثال خوزی نمودی عملت نشان میتونه خیلی آسان و زود تیار میشه. ссылка همین کانال در کامنتاریا میمونم دروی حتما подписаться کنه کامنتاریا نویسه و ویدیوی نو تماشا کنه. سلام علیکم دوستان عزیز. влоги امروزه سر میشوه ای кыртахшрукни манижа خب балоб да ки тузанда да кыртара заказ мекарад. Просто ма аввал видео накарданда бини ол пиштиш надорам. нигоҳ кунე ина тамошо бино. манижа кыртара амхе заказ кард нем хели духтан намтари ина. Просто антар духтак овардакша ин муҳраҳоша худаш я 1 соат шуд муҳра кардистай. چسبوندیسته با کلی اینجا بو او ای اول نخلی چرکنجا کورا کلی کداک بود دو چرکنجا کوی نخلی مهره اندوختیسته وزی ناندوختیستی ها ولی پروسا کلی کدیستی همیره با اینم خلی کلی کلی است نه اصونه منیجه کو روزی 1.5 ساعت شدم خلی کدیستی چانسم میشد اگر ایرا دوزانده میکرد. اگر گذرانده میکرد اونو 100 سوم میگیری فقط برای نمی مهرچه بوزی ها یا 80 سوم خیلی ایروز بو یک سلوی دیگه بو میویم خیلی 80 سوم میگیری انا ما 20 سومون دا سنگ خریدم نه 60 سوم دیگه خیلی فرویدش اینه می سنگا 20 سومون خریدی و نیو زردک چه کرو احسن هیچ تقسیم تموم شد که سنگور نه یورو با کی میکرد بخرده بیام نه کلولچو اینه ها نمیره 500 ده خریدی ها کلولچو رو خریده اینه این کلولچو رو میمونه بود دادروی کلولچو با نیگینه میمونه اینه خیلی نیگینه کرو سواروسکی или نیش سواروسکی من نمیدونم خیلی تیاری با ایده ندخترویش сразу картошуна момент да сос кадян тайёри ба 100% рафтиста да хонаи мо нева ми манижада да фикрош имрӯз рӯзи чоршанбе пагаи дигар яъне рӯзи ҷумъа иди қурбон мешавад. аллакай ози мо бозор рафтестем одамоам ҳам хеле харид кардестиан тараф бозори хӯрокаи саховатай мошинора бинед чӣ хеле мо ози тарафи амо бозор мегзарем камтар харид мекунем мо бояд орд бигирем як халта мо охирон бор кай 2 халта орд гирифтадем вақте ки гуфтан коронавирус сарф шуд орд дигар намешава гуфтан орда қимат када будам фурӯшандаҳо худсарона ҳам вақт мо 2 халта орд гирифтадем ростигар як поша базур хӯрдем як таригар дар ҷои маҳсулотамон мемондагӣ мондем вай сахт шуд намедонам чӣ шид хулоса дар ҷои нам анакоз мо рафтесем айсар орд мегирем боз ман нишон медиҳем ки мардум чӣ хел дар тараддуди иди қурбон саргардони харидкуниянд соат ровна 6 мегаияд ҳама нарушение када то додан равналия воста карда бо дилиш нашид
тамошобинон чизе ки бисёр пешаид қимат мешавад меваст. Мева ба дараҷаш қимат мешавад. Тамошобинон картошка 4.5 сомон, пиёз 1 сомон 20 дирам, сабзи намедонам чанд сомон. Ина пиёз 1 сомон 20 дирам, картошка 4.5 сомон. Сабзи 2.5 сомон. Моз картошка, пиёз, сабзи дифтесем. Ва ба қисми дигар ҷабирем. Бодринг 3 килош 10 сомина. Помидорам 3 кило 10. Болгарский 5 сом килош. Ина болгарский. Мегирам помидор. Май чи даҷа гашнит, укроп, каламфур, ина райҳон. Растем зелень. Нам омаде чупа-чуп гирифтем 18 сими 50 дирем. Худо жвачка чӣ? Дута чупа-чуп гирифтем 18, дута жвачка 15, 30 сом. Война жвачка аст, не хеле. Иё чанд гирифтӣ? Узбон. Узбакиан чӣ? Жвачка чандан? 30 сом. Навай 36 сом. 66 сом. Тамошобинон ма месим за читора мегирам мерам, ино рафтан мегирам, мегӯ шо рафтан гира. Чӣ марз задори ман за чӣ мегирам? Гушт харид мадем. Тап ташнае аст ки гушт чанд сом? 53 сом. Тамошобинон гушт 90 соман гушт харидем. Ангур 10 сом. 10 сом кард. Зечка штруай. Ангур сипсиё. Аклай. И сол чота ангур арзон шуда тамошобинон. 10 сом. Бо иҷада ҳама намуд. Киви чанд сом? 60 сом. 60 сомон киви. 25 сомон гуфте 60 сомон. Мандаринам аст, апельсинам аст, шафтолу ҳамаи чиз. Киви 60 сомон. Буй шафтолу задеста. Шафтолу чанд сом? Не. 20 сом. Не, иш нулой мақшай. Ананас гуфтум хандеда ай фирики ки ананас арзонае. Киви ки 60 сом шуда 25 сомон буд. Дӯстони азиз, мо пеши автоцентр омадем. Агар бидона иҷада магазини даллер ҳастай, ина иҷа банки хумо. Бине чӣ хая ҳама кор кардесем. Ободонӣ, тозагӣ, тайёрӣ ба ид. Баъд иҷа омадем бояд иҷа қанд панд мегирифтем ки номуш чия? Рамонали мега ки амҷа да шине махд мерам 4 намуд қанд тод мегирем тамом. Шумо бирёр 10 чӣ мегире карочи да и давр замон дастархон кардан мумкин нест. Худаш рафт қанд харид, мо иқа мева харидем, амун нон гирифтем, майда чайда гирифтем. Акш дат кардем ки рамонали бия, баъд тарафи хона мерем. Айрах тарбуз, ман харбузаи дӯст медошта ки ман харидам. Айрах харбузаи хали харбузаи кун аст, иш тоҷикский харбуза тарбуз мегирем тамом. Не ки ид пага нест, барои ки пага дига. Ид мо ирӯз барои чӣ харид кардем? Пага мо хонаё чам мерем, баъд дига уже успед намекунем, бо ягон чи пазем хай. Чени метоним сагимон. Анам хеле тамошобинон. Бо ҳаматона табрик, идои меомадагӣ қатӣ. Иди қурбон ҳаматондан муборак боша. Ҳама тоҷикони дунё, ҳама мусулмонои рӯи ҷаҳонда табрик мегӯем. Тамошобинон, имрӯз аллакай 30 июлай мо омадем ами
بازار سخوات میریم گفتیم دیدیم بسیار ماشین میشود بعد گفتیم مهرگان میریم مهرگان با خیلی قیمته ما این بازارچه چی اومده چی نوشت یک کچینار اومدیم گوشتم که چیزا برای خونه و چم گفتیم این بازارچه که با بدین معقل بازارچه نغزه که سازه که کمودم که ارزانه در این بازارچه از زلیم یک سامان اما جا تارو توزه یا زلیم این قد همون زلیم که 50 درهم در بازاری سخوات اول نیم کدیان یک سامان خیلی گوشت اینجا انتخابش بسیار نمده فقط هم یک جدا بود گوشت گفتیم انگور گفتیم انگور در اینجا 12 سامان انا با گرفتیم نان خیلی نانای خشرونه که در اینجا 4 سامانی نانای خشرو باز یک طرف خونه چم نانی سمرقندی میگن و یا دنبوسه کن کتا مشو بیدم طرف خونه چم میریم اینجا میام ولوگ مونتاژ میکنم میپرتم تماشا کنیم اوچم خبر گرفتیم مایده چای دورش بردیم برای اید انا اکن نوبت قطعه خبرگیری طرف چای خانه جای سمبوسه و آذوقه‌پزیش اومده استم مخیم یکون چی نپخته بودم اینجا تیارک میگیریم و اینجا جای چای خانه طرف راهی کرما میبریم برای اکام بزرگ مهر مایده چای ایدونا سمبوسه گرم دارد آذوق دارد کیلو 25 من 2 کیلو آذوق گرفتم کلچه میگیرم اونا میدونم اینا کلچه کawon گرفتم کلچه kawon 6 سومونی است هم گرما از پاکت داد کلچه مایده میگم گفتم کلچه مایده ندارم چک کنم ولی پچق میشوی بعد سمبوسه گرفتم و آذوق دیگه هیچ نیست روی هم مایچی زکا زایده چای خونه دیر اومدم این هم اومدیم خوردنی نان گرفتیم آذوق سمبوسه میوه گرفتیم از میبریم میسپاریم خیرت که ما کمتر دیر اومدیم ساعت 2:30 اومدیم اونجا اوچیرت نیست اگر سحر بیای اینجا 47 اوچیرت میشود دفتر در نام تمه نویسی بازی 3 و 2 تمام کارمند من فقط تماشا میکنه یعنی میرخ میپرده تماشا بینایی نبینه علاقه ساعت 3 ایده تا نیمی روز من کاروی دارم که در بیرون میگذره برای همین بسیار وقت ما میگه که تو چه وقت کار خونه تا نمیکنی یا چه وقت این خیلی بسیار کاروی من در بیرون وابسته بیرون باید بروی حتما یک کار بود کنی نمیدونم تشویش‌های زندگی بسیارترش در بیرون برای این ویدیوی من بسیارتر بیرون چی میشون پیشکشش مو میشون این اکنون من ساعت 3 شب است میرم یکون چی برای خونه خودم میگیرم ساعت 4 میشه بعد ما باید برم سری دلفروز شونم دلفروز ما 1.5 ساعت سر شفقت میشم و ما شونه میکنم بالزم میکنم ایخه میکنم اوخه میکنم بعد که وقت میمونه که من یکون چی پزم نه ایجاد خرمو غلطی ده اسفند دیار ایده ماشینش در دوست گرمیده بعد که میاد چشید کنی بابا رفتی اوتو کنی اوتو هاگو دا بردیم اکو این گردکیشه میریم اکو این همون ترمای گفتگیم خونه ما پشت دیدیم دیده بکچه خونه چم سونه تا باشو بینم با فکرم زریادم تموم شده امیجا حاج با فکر ما ماشین تلا میکنیم ده چه کنیم تلا؟ اقیب تلا کنیم گفتیم تا ستارتر ماشینش با برانش داید جو ساز میکنیم جوی دیگرش دیل جگر ماشین اساس کردیم گفتی رمونه لورت میگیم چوی قفل دای ماشین میره برای ساز کنیش پیش ای 2700 سمونده من ترکه چکو که میگه که تنا دیلش اساس کردیم میگه ولی گرداش کسالای نفسش میگیره انگینه کارچی ام خیلی میگه آزی با ستارتر وایرونز داد
تلا قطی میره کجا را باید بلندی من چه که اومدن تلاش کنیم انا که همینجا توچنا قچختون خیر خوش میکنم باید دیگه عید مبارک سلامت باشه همتون دیگرتون احتیاط کنید تا بلوگای آینده یعنی تا بلوگی دونات